Ja neću nikad zaboraviti jedan svoj posjet jednoj velikoj bolnici u inozemstvu gdje je došao pacijent sa 84 godine. Meni je to tad bilo sve novo, sve po prvi puta, koji je grlio i ljubio tog jednog profesora koji je bio moj učitelj jer je on došao po ugradnju svoje 4. proteze. On je kazao da njemu spasio život, da mu spasio brak i njemu je to bilo recimo neizmjerno bitno. Ali ja često dobijem pacijente u svojoj ambulanti koji kažu da njima to nije najbitnija stvar više na svijetu. Žele čuti od mene da li je to, da li je to sve što možemo napraviti ili ima možda još nekakva druga stvar koja nije toliko radikalna, nije toliko drastična. Ljudi vam stanu kad vide da nema smisla forsirati dalje. Ali onaj tko je jako motiviran, on će ići ovu stepenicu dalje, a onda je jako bitan pristup i mene prema njemu, na koji način prikazati što možemo dobiti, koja su očekivanja, nikada ne nagovarati pacijenta. Ideja je vraćanja funkcije, kompletne i estetike i funkcije i konačnici kvalitete života. Znači moramo gledati pacijenta kao osobu u globalu, a ne s idejom mi možemo ponuditi jednu ideju, napraviti operaciju i diviti se uspjehu, ali ukoliko pacijent nije zadovoljan s tim što smo napravili, ja bih rekao slobodno da nismo napravili ništa, nego da smo tek oštetili, odnosno onemogućili da ima onu viziju čega on zapravo od početka htio.